commentator. Yabona ke umbona sephethe amaphepha ngisho ukuthi amaphepha wenzani nawo ke seyasebenza ke lapha amaphepha usengibuyele nabo ke abadlali ke lapha abaphakathi bayo lapha iSocial Express edlala ke nayo lapha yana angiboni ke kahle lapha iClayville Maloti asibona ke manje lapha ibhola lapha ukuthi ujersey number 1 wayo lapha iSocial Express uyena Oriel mina bese ngimbize ngoCasilas ngimnikeza nickname yami uyena ke lapha ukhona futhi lapha uKH jersey number 7 awusiyabonga ingoma ka DJ Zenhle ujersey number 3 uSamuel ujersey number 14 ukhona ke lapha jersey number 9 uKarabo ukhona Pete ujersey number 2 ukhona Tebogo ukhona Moses jersey number 5 ukhona ke futhi lapha noSonwabo ujersey number 13 ukhona ke futhi lapha ya uPeter ujersey number 11 asibangene ngapha bra Frans Arbona jelo Clayville gore yebe ka mokgwa o ntseng jang ba ibitsa gore ke Clayville Maluti Vincent o go dikoteng ke number 1 me wa perjalo jersey ya bobedi ke Bongani given o tsere jalo nomoro ya subele bobedi Fatshepo a perjalo jersey ya botlhano Jacob jersey ya subele bongwe me jersey number 14 ke Tebogo jersey number 15 jersey e buima tota ya para ke umtokotela kana mtokish ke Ali Lufuno wa perjalo jersey ya number 4 Jethro number 6 me Kaku Katutelo ke tsa gore ke sven Katutelo ayitho uzona jersey number Neseku wa perjalo jersey number 7 Ronald jersey number 3 fa jersey number 9 ya perjalo ke Colin ake sibone ke manje kodwa ke futhi lapha ukudlalo uyena Tebogo alifaka ke manje sibone nani ithuba uyaleqa ke lapha yana ngathi ubethule eqela lapha uJethro kodwa ke manje usabuyile futhi umdlalo ayikhona ke lapha eceleni kwepane ubethu uyazama ke manje uyasondela ke lapha yona iClayville Maloti